Praise God. Maupay nga aga, mga kabugtuan. Kahabol Amen. Ganun mo talaga nangyayari yan si Man. Pero I believe na yan ang adlaw is the final day of everything na nangyayari ang kinabuhi. Blessed morning iyong mga kabugtuan. Blessed ba niyo adlaw? Yan nga. Yan na. Blessed ba niyo adlaw? Yan na. Amen. Bugto today must be a good and victorious first Sunday of the month of March. Praise God, kay, the Lord let us conquer the February. Ba? And He has given us this new opportunity to face another month. Ready na ba ka mo i-face ini nga another month, ini nga month of March? Ready na ba? Amen. You know what? It's an opportunity. It's another opportunity na ginhatag ni Lord aton para mag-grow ngan, mag-mature. Kaya let's face it with all our hearts. Baka upod naton ni Lord. You know what, mga bugto? One time, I had my performance task with my students. Ito nga adlaw, they were having the research presentation in chapter 1. Ngan, ito nga adlaw, nakadto kami sa library kasi dito kami gumamit as our venue. Ito nga performance task namon. And it so happened nga, ang last presenter ito nga aga, happened mga 11:30. Nagbe-present na yarano. Well, they are presenting, tigda nagsarakit akong tiyan. At wari dito iba na panel, ako la. Sarakit na akong tiyan. Ala, ano na iniya? Ano nangyayari ako? Ito nga di ko na talaga nakakaya. Sarakit na akong. In other words, bugto, may tawag ng kalikasan. Patay, paano kinitatawid? Grabe na akong paghinunahon na talaga, bugto. Antak strategy yan Kailangan ko makagawa sa nga lugar. Grabe na akong struggle. Siguro bugto may mga times nga naka-experience na kamo sa ganiton. Ato kami skwilahan. Or ada kahaban. Nagta-travel ka mga Tacloban. I need to go out. To get my comfort. May na-compare na buto. Ngan, you know what mga bugto? Habang kitatapos nila na presentation, chapter 1, ada pala may significance of the study. Makarayo pa. Nagpipinanipig na ako ng lamisa. Kaya para ka man nila, diretso lupad. Nagpinanipig na ako, Tapos, ansya na to, ka man nila mag-present, warin ako daw na comments sa mereng lalaki, nga, oh, actually, your study is good. Sige, ako mga further comments, igahatag ko na lang yung pagklase natin. Sige, yan na, pwede na akong mag-take-anan yung lunch ba? Ginugutom na ka mo. Tapos, dircho na, prepare ng mga gamit. Tapos, ginsiring ko lang librarian nga, ma'am, ikakadi ko lang ng mga gamit, babalikon ko na launa. Tapos, dircho ako lumakat bugto. Ngan, the very nearest place, tikang dida summer college, of course, is the church. Grabe na pagdinalingan. Tungkod wa rin na ako time, para umagi faculty pagkuha kwarta, kay para sumakay na launta ako. Kasi nak-mind, kailangan makagawas na ako dito sa eskwelahan. Tapos nga magkano-ano, at ako gawas. So grabe na pagbinaktas, wala ako para sahi. Kailangan magbaktas ako tayo pakadi. Tapos, as in, grabe, may pagtalikod ko na, may pagtalikod yun. Lord, amen, kailangan tayo nitawid, Lord. Pero grabe talaga ito na akong faith. As in, literal bugto nga, nananawag na talaga ako kan Lord. Lord, paabutan ka na ko at church. Tapos, pagka di ko bugto, may dangada motor. Ini nga motor, napausa ako kay anuaan ni ini. Wari man event ang church. So, unusual ba nga, ito nga motor aada, o sa tanang mga bugto didi. Tapos, pagsulod ko, dal-dal na kayo, salamat, ali na ako, church, Lord, salamat, Lord. Diretso na ako to CR. Pagkat ako CR, magto ang CR, sirado, may nagamit. Asya to nga motor nga nakadagawas. So, maaram na ka mabugto. Kapag mga normal days nga may mga unusual na maaram na ka mo. Tapos pag saring ko, pag abrin, wala may tao. Pag kita ko abrin light, saring na lang. May mga ranak. Lord, konting taste pa. Mga pinalabog to, mga siguro 3 seconds la, na abring portahan. Grabe na kinga. Salamat ka. Uy, nagano ka, Didi? Yan, nalang tayo istorya. Yan lang tayo istorya, istoryanta ito niyan.
And, you know what, Bugto? Ay, the day was successful. Nang bumalik ako sa eskwelahan nga, masaya. Narilis ko tanan-tanan. You know what, mga Bugto? When I was reminded by this story, by this experience of mine, I realized na life is like that sometimes. Diba? There will be a lot of times na God will let us experience the good things in life. Pero maabot it point na ipapa-experience ni Lord aton ang mga experiences that will make us uncomfortable. Ano? So, ibig sabihin mga kabugtuan, life, diri always masaya. Diba? Diri always mag-upay. May mga times na the Lord has to really let us experience the uncomfortable. Ba? And there was one interview, nakita ko sa social media. Miss Jean Barangan. Ginpakianan niya ni Tony, nasiring ni Tony iya, di ba Tony Talks? Nasiring ni Tony nga, what is something that you believe in your life? And he answers this, life is not life without heartaches and failures. Di ba? Ungod talaga, life is not life without the uncomfortable experiences na may dakita atong kinabuhi. Di ba? Kaya siguro bugto ito nga adlaw na realize ko, this is what life is. This is it. Pero you know what, bugto, that was not the first time. No, to be honest. Pero ano una, estudyante pa ako. May long quiz kami ato, thus I need to go. Sorry na ako pati kan long quiz. Bahala na la, sadik mapaawod. Grado for the 80. Tungod kaya wala kami kuha, wala examative cancer. You know what, mga bugto? Our situations will always change. Always na always kita man, mag-change. Kakulop, motivated ka pa. Tapos yun na, tigda ka lang naging pagod. Hindi ka lang sapit kung okay pa ito. Ba? Or kakulop, victorious ka pa. Pero yun na, tigda ka lang naging defeated. Ba? Kakulop ka, strong mo. Pero yan na, tigda ka lang naging weak. Kakulop, on time ka. Yan na, tigda ka lang na late. Tigda lang na late. Or kakulop, masaya pa mo life. Yan na, tigda ka lang na stress. Ba, kakulop, madasig ka. Yan na, tigda ka lang na parong. Ba, our situation always change, bugto. Our circumstance will always change. Pero bugto, this is the good news. Though our circumstances change, our God doesn't. Hey Lord, diri nagbabago. Amen? Kaya bugto today, we will discover that there is an unchanging God behind our changing circumstances. And our theme this morning is entitled, Unchanging God in a Changing Circumstance. Our passage is in the book of Exodus, chapter 15, verses 22 to 27. Sige, so if you have your Bible with you, let's all together read the passage. Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea, and they moved out into the desert of Shur. They traveled in this desert for 3 days without finding any water. When they came to the oasis of Mara, the water was too bitter to drink. So they called the place Mara, which means bitter. Then the people complained and turned against Moses. What are we going to drink? They demanded. So Moses cried out to the Lord for help, and the Lord showed him a piece of wood, and Moses threw it into the water, and this made the water good to drink. So it was there at Mara that the Lord set before them the following decree as standard to test their faithfulness to Him. Anaya kaniya, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. After leaving Mara,
the Israelites traveled on the oasis of Elim, where they found 12 springs and 70 palm trees. They camped there beside the water. May the Lord bless the reading of His Word, mga kabugtuan. Bugto, to fully understand our passage this morning, let's trace back what happened in the previous few chapters hini nga aton passage. You know what mga bugto, ang aton passage na ada kita chapter 15. Ngan, kung mababasa naton, balik kita mga chapter 12, okay? Ha chapter 12, dito naton mababasa na that was the start han Exodus sa Israel. Sabi nga ni kita, mga bugto na Exodus, ano ba ang klase? Sabi nga ni kita bugto na Exodus, hamiton time nga, the Israelites have to leave tikang ka Egypt kay makato na hera place of Canaan, ba the promised land of the Lord. So, before na nakalakat dito, karadamo anay nangyari. Chapter 12, mababasa natin na nagkamay daanay instructions for the Passover. Before na totally nakalakat. Ngan, pagka chapter 13, nagkaada pa anay dedication of the firstborn before they totally go. Tapos, ang ira paglakat bugto, mababasa natin ha, chapter 13, verses 17 to 18, nasa ring nila. When Pharaoh finally let the people go, God did not lead them on the road that runs through Philistine territory, even though that was the shortest way from Egypt to the promised land. God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. So God led them along a route through the wilderness toward the Red Sea. And the Israelites left Egypt like a marching army. So, in other words, mga kabugtuan, ang era journey, imbis na dito hira papagiyon ni Lord ha pinakahirani, waray ni Lord ig-alaw. Gingkad to hira ni Lord ang aragian niya pinakahirayo. And there is a reason kung kaya ano ni Lord ito gimbuhat para haira. So, in other words, ginlead hira ni Lord her route tipakad to Red Sea. Okay? Waray ni Lord ig-alaw ang way nga madali. Pero mga bugto, you know what? Mas naging diri ini madali para haira. Ang hira paglakat, actually. Kasi, kung na Philistines may makakatapo hira nga mga kaaway, ano na buya na, waray man nga ni hira kumadto ha Philistines, ibang route ang ira ginagian, pero paglakat nira, ginsibo hirahan mga Egyptians. Siguro tanan kita familiar, nakakita na kita palabas nga Exodus. So, makuan na, Holy Week na, mga palabas na lang ito. So, ginsibo hira han mga Egyptians. Ngan, mababasa ito natin mga bugto, ha chapter 14. Ginsibo hira, until umabot hira ha Red Sea. Ang pagkato nira Red Sea, mga kabugtuan, amo ito ang place nga kundi na-trap hira. Kasi dagat. Imagine, ginsisibo ka. Tapos, ang imo na aragyan, dagat. Malangoy ka, lalangoyin mo, karadamo doon ng Egyptians. So in other words, na-trap hira. Pero you know what mga bugto? Kung para haira, waray na way, para kan Lord, diri. Because, para kan Lord, permi may ada pa maagi. Ngan, I know na you already know the story ha Red Sea, kung ano nangyari dito, di ba? That is the very reason, mga bugto, kung kaya ano nakatabok hira. Because God will always make a way when there seems to be no way. Ginbuka ni Lord ito nga dagat para makaagi hira. So, ang ira trap, ginimuan ni Lord pa maagi para diri maging trap para haira. Ngan, to cut the story bugto, naging successful hira, haira pagtabok ito nga dagat. Okay? Ngan, you know what? The very first thing nga ira ginhimo mga bugto, di na nakatabok na ira is they sang a song for the Lord, a song of deliverance. Ngan aada na ito ha chapter 15. Ang una nila nga nangyari nga scenario, nagkanta hira para kan Lord. They offer a song of deliverance for the Lord. And after they have done it,
After nira pagkanta kan Lord, hinpasasalamat, nga deliver hira, lumakat na hira, hito nga place, which is her Red Sea. Ngan paglakat nira bugto, ansya ninin aton passage yan na. So, ang scenario is, tikang hira kadaugan, diba? Tikang hira Red Sea, ginpakita ni Lord ang miracle era, they were successful. Ngan na, we will now proceed to this passage as siya nindugtong after han nangyari ha Red Sea. So, naintindihan na natin? Alright. So, bali ang scenario bugto, tikang palera victory. Tikang palera kadaugan. Kitaon natin ano nangyari. Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea. So, miwas nera Red Sea, they moved into the desert of Shur. You know what mga bugto? Here we will realize that life's experiences are really dynamic. Dynamic talaga at experiences natin hatan kinabuhi. An era experience, which is victory in the Red Sea, shifted into a new, challenging experience again in the desert of Shur. Kung makikita natin hamapa, din hi-ascend din in Red Sea. Okay, ang pagtabok nira. Madagat manggod, ginsibu hira, ngan waray na hira iba nga choice, kundi ininalang nga dagat. Pagtabok nira, nag-atar hirahin song dida kan Lord, nagpasalamat hira. Ngan kahuman nira, lumakat nira, kumadin na hira, wilderness of Shur. So, bugto, tikang palahira kadaugan at that time. Pero this time, God brought them into a situation nga panluluyahan na naman nira. Ba? Ngan, asya talaga ito aton kinabuhi bugto. Danay, maupay pa matong kinabuhi, okay pa kita, masaya pa kita, pero tigda kita kakadto ni Lord ang sitwasyon niya bagat nakakapanluya man ini. Di ba? So ano ba nangyari ha era mga kabugtuan? Kitaon naton. They traveled in the desert for 3 days without finding any water. Bugto ikaw, pira ka minuto or ka oras, kaya mo iprolong nga waray ka giniinom nga tubig. Kasi at one time bugto, may da ako experience nga, may da kami seminar, tapos meeting adad to, assembly, tapos kumaon ako, nangalimtak pag-inom tubig. Lakakahuman nito na assembly, madidismayo na ako. Hindi na kaya ka maupay. Di ba? The water really is very important. Ha, atong lawas. Imagine, for 3 days, warihira na bilgan niya tubig. Na-imagine ba natin kung paano era journey adto? And they were millions. Moses, wala ka na ice water. Di ba? Bisa niya niya na, papatrabahoon ka la. Uy, tubig God. Oh, wow. Di ba? Adto, nagtatravel era. Without water for 3 days. Asya to bugto an era na experience nida. Something not good. Bugto, this is the reality of life. There will always be sudden changes of circumstances ha aton mga kinabuhi along our way. Di ba? Pero may gusto may sugad. Imagine bugto, unshiftan scenario din ni. Tikang ha scenario nga overflowing ang water tungod ang dagat. Di ba? Overflowing. Ginlunod ang mga Egyptian to a scenario nga waray tubig. Nakikita niyo yung pagiging opposite nira? This must be totally opposite, mga kabugtuan. Grabe ano, ka-opposite ang scenario. Siguro, dani mga bugto, ansya dani may mga sangkay kita nga nagyaya ka na aton nga, uy, musta ka na? Okay ka pa? Ba't okay ka pa man ito kakulop? Yun ba, nanduduas ka naman? Diba? Dani may mga totally opposite shift ha aton mga kinabuhi. Diba? Uy, alo, fresh ka pa na ito kakulop? Uy, danunan, before ka lumakat sa Manila, but okay ka man na ito, pagbalik mo baka man nakuan? Naranog. Mga sugat talaga ito, di mga totally opposite shift ha aton mga kinabuhi. Have you ever experienced bugto nga, hey Lord, ginlead ka niya new circumstance from a previous one? Maybe, tigda ka mo nagkamay na family problem. Okay man ito na akong pamilya. Pero yan ano ba gandi rin na masaya? Diba? Or maybe,
tigda ka nagkasakit. But okay man ako do. Para sa ako, last week, but okay pa man atong tanan, pero kasakit man ako tigda. Or maybe, tigda ka mo nagkamay da relational conflict. Di ba? Hani mo partner. Or maybe, tigda ka na warayan trabaho. Di ba? Amitan mga unexpected, mga sudden changes that we sometimes encounter aton mga kinabuhi. Bugto, I want you to be reminded that you are not meant to be in that scenario. You are not meant, diri ka talaga para dida. Temporary la iton. Wari ka trabaho, temporary la iton. Wari ka create ni Lord para maging jobless. Wari ka create ni Lord para may kalamay kaaway. Pandigma ka. Diba? Those things are just temporary. You know what, mga bugto? The reason why God has to let them move from the Red Sea, because there is a place that God has intended them to live in. May kasi talaga place nga para ira. Kaya di rin pwede nga magstay lahira Red Sea. Though, let's say, dito very comfortable kay may dagat. Diba? Dito ang place and miracle. Dito ang place and victory. Pero bugto, diri all the time, must take kita atong comfort zone. There will be time nga ma-move forward kita to take the rest for new things to experience. Nga need iton naton. So bugto, through the Red Sea, though the Red Sea has become their place of victory and place of comfort compared to the desert of Shur, ang kunhay na raya na, these people needs to experience this. Need lagyap ininarang ma-experience because this is a part of fulfilling. This is a part of fulfilling God's promise for them. Kasi, kung di hira ma-move, they will never be in the place of Canaan. Kaya, kailangan nira magkiwa. Again, bugto, it is part of fulfilling what God has intended for them to experience or to have. And same goes sa aton mga kinabuhi, bugto. Sometimes, kailangan natin mag-move forward because ito nga place nga ada kaya na, ito nga comfort nga ada kaya na, dirito asyan gin-intend ni Lord para imo. Maybe God led you to be in a new job, in a new workplace. Nga, maybe magiging challenging nga imo. Kaya mag-adjust ka na liwat, dira mo kilalam ka upod. But you need to be in that place. Kailangan mo ito. Di ka maarang bagan ang siya nga ito an work nga kundi di na ka magiging masisettled, di ba? Di na ka ipopromote ni Lord. Di na ka magiging mayaman. Amen, di ba? So, you have to take risk, mga kabugtuan. You know what, mga bugto? Padayon. Padayon lang kita. Not, tap down natin atong seatmate, sige bugto, padayon lang ikaw. Nga na aton pagpadayon bugto, tigamnan ini naton. Tigamnan ta. Anay, may mga natanggal. Sige. Bugto, haaton pagpadayon, biskan ito malain na naton mga ginaagihan, always remember that God will lead you to a different experience, but He will not let you experience a different God. God will lead you to a different experience, but He will not let you experience a different God. Because God is the God who is the same yesterday, today, and forever. So, ang naging Ginoo mo, didan nagdaog ka. Ang naging Ginoo mo, didan imo kadaugan, will be the same God. Yan na imo kakurian. And though your experience will change, but your experience is different now, it is an assurance from the Lord that He will not let you experience a different God. He is the same great God. He is the same faithful God. He is the same victorious God nga may ada ka. Amen? So, ay mo challenge siya na bugto. Remember, always remember, nga Lord,
diri nga never magbabago. He is the same great God nga may ada ka. So, ano na po mga bugto? When they came to the oasis of Mara, the water was too bitter to drink. So, hayra paglakaton, nakaabot na gyud pero sa nga place. Ganito nga place, ang nyara nito is Mara. Hamara, may na dito, available na dito kung anong need, and that is water. Pero, that water was too bitter. Kapapait. You know what? Biskan according an akong nabasa bugto. Ang kapait niya, dirhiya kuan, it's undrinkably bitter talaga. Ito nga kapapaitan talaga niya, Doro. Ito nga pag inom mo, masaring ka. Okay. Kasi kapapait. Kung mapapaitan ka ng palaya, mas kapapaitan to. Kaya, di rin mainom-inom. Try ta daw. Ato kita. You know what, mga bugto? Before an Mara, na-realize ko lang kagabi. Before an Mara, di ba, Mara. Bago mag-Mara, desert of shore. So, desert of shore, tapos Mara. Di ba? So, na-realize ko lang, siguro, ang rason kung kay ano waray tubig ha, shore, kay Mamara. Walay. Diba? Kay Mamara na, di ba? So, asya waray tubig. Astig lahat Bible, ano? May mga jokes luwat dito. Kau na lang bahala. Unta na itawid. Basta bugtuan, nanabo talaga dito. Nagpadayon na harongan. The water in the land of Mara was undrinkably bitter. Kapapait. Bagahiya bugtuhan, kung ibubutang tayo sa nga analogy, ano yung scenario din ni, baga example, kung diri ra inuuhawan, no, ginugutom, sigunta. Ginugutom ka, tapos may naghatag imo pagkaon, pero itong pagkaon, malain na, mapanos na. So what will you feel, bugto? Ano ni mafe-feel? Mas okay ay imon waray na lang naghatag, or may naghatag imo pero mapanos? Diba, no? Mas complicated. Nakabiling man nga ni kami tubig. Kapapait man niya. Ito nga pag inom mo, magsishake ng bali. It's so bitter. You know what, mga kabugtuan? Na-experience ito nira, nga na-experience ito naton. Dani talaga aton kinabuhi, may mga pait. Diba? Ano daw na mapait? Minsan talaga, mapait ang buhay. That is the reality. Ako bugto so, kinakot kapaitan. Tingang pakabata, bagat na-feel ko na talaga, grabe kapapait at buhay. Pero tungkol kay may Ginoo ako, natatanggal ang pait. Natatanggal ang pait. Natatanggal ang pait. Diba? Maupay na la, may Ginoo kita. Grabe bugto, life is really bitter sometimes. Ito nga, dani nga, waray-warayan ka. Example, waray ka, kwarta. Pero mas may nangyayari nga malain. Asya ko ba't nangyayari ako niya na si Mana? Ito nga, may mga unexpected pa. Waray ka na nga ni kwarta, may mga nangyayari pa nga dere inaasahan. Diba? Or kapos ka na nga ni, may nagkasakit pa iyo pamilya. Ami ton mga paitan kinabuhi. Danay, kung saan need mo ang company, iba na tao, nagkakawaray ra, naging busy na ra, or may danay ra face nga new things sa era kinabuhi. Di ba nga, dadamo pa ito nga mga experiences naton, na i-experience naton, haaton mga kinabuhi. You know what, mga kabugtuan, kapag aada nga ni kita circumstance, nga mapait, or ada kita kapaitan, Lord, grabe man na kinabuhi, pait. Di ba? Siya ito, experience natin, grabe nangyari yan, pait. Tungo dito, Hamara. May bitterness. You know what, bugto da realidad? May adala duwa na klase nga response na pwede tabuhaton kapag ada kita kapaitan. Duwa nga si, it's either you complain or you cry out to God. Amo kasi ito natin makikita, kitaon natin. Ang response ni reto nga mapait nga tubig, the people
complained. Pero Moses cried out. Kita bugto, kapag may kapaitan na naton kinabuhi, nag-aano kita. Na-complain ba kita? Or natangis kita didakan Lord? Ngayon, you know what mga bugto? I want to emphasize this one. Ito nga duwa nga response. Either you complain or either you cry out. Manonotice naton nga nothing happens by complaining. The people complain, nagdemandera, waray dugtungan istorya. Pero, ankan Moses pag-cry out, nagkamay da dugtungan istorya. Gintagan ni Lord yan kahoy, ginhapilan kahoy ya dagat. Pero an ira pag-complain, nagdemand lahira. They demanded, period. The same is true aton mga kinabuhi bugto. Nothing happens by complaining. Hino didian mareklamohon. Ay, may praise God, waray. Oy, pero danay, di ba, mareklamohon kita. Lord, ano ini? Waray na good man. Lord, grabe hikuan. Lord, grabe ini nga sitwasyon. Bugto, the reality is, kung magrereklamo kita, waray good talaga mangyayari nga maupay. Kung gusto mo bugto may mangyari nga maupay, cry out your problem, your circumstance to the Lord. Cry out your health to God. Cry out your expenses. Cry out your wallet to God. Cry out your boss to God. Cry out your partner. Cry out your circumstance. I-cry out ito kan Lord. Kung nagiging challenging ito para haimo. You know what, bugto? Kapag ngani, you cry out to the Lord, hanin mo circumstance. Ang purpose ito nga bitterness nga na-experience naton, nare-realize siya mo kinabuhi when you cry out. Pero, ito nga bitterness na gin-allow ni Lord imo, kapag imo lang nga nito griniklamo, ang purpose nga naka-intended diri mo may experience sa imo life. But when you cry it out to the Lord, that's the time that you are going to experience the purpose that God has intended for that bitterness for you. Hay mo kinabuhi. Amen? Kaya bugto tangis kung kailangan. Tapos tumangis ka nga ni bugtuan, may luha. Kaysa nga ni tangis, di ba? Dali ka, di ba, go-worship ka, para overwhelmed ka lang problema, pero di ka overwhelmed ka Lord goodness. When you cry out to the Lord, make sure that you are overwhelmed. Han goodness ni Lord. Nga despite may the bitterness, kauupay lagyap ni Lord nga Ginoo. Amen? Lord, sorry mo na ako sa luwa. Makuha na, nangangalay ka na. Set your heart before the Lord. Ayusan aton kasing-kasing didakan, Lord. Amen? Amen, bugto. You know, when you cry out to the Lord, ma-appreciate mo ang purpose and bitterness. Hay mo kinabuhi. Bugto, our circumstance will change. But always remember that our God will not. He will never change. Because He is an unchanging God in our changing circumstance. Kaya bugto, in your changing circumstances right now, I want you to remember these 3 points. Ini nga 3 points naton niya na haay mo mga pabag-ubag o nga mga circumstansya mo kinabuhi. Remember ini nga aton tulo nga points. The first one, remember that God is still great. Bugto, great lagi hap ang Ginoo nga may daka. Kung gaano mo Lord gintag or ginyak na niya, Lord, you are so great. Didahan time nga you are struggling with a problem. Yan na, bugto nga, you are facing another new problem. Always remember that God is still the great God that you are serving. Hiya lagi hap iton, bugto. Kitaon naton. Ba, Moses cried out, nga ni Lord showed him a piece of wood. And that piece of wood, bugto, made the water good to drink. Bugto, imagine isn't it greatness of the Lord? Kahoy, matatanggal ang pait. Di ba? Anak maaram, ang kahoy naging bubutang nga tubig, mas nagpapait ang tubig. Di ba, kaya dani may mga giniin man, bubutang ang mga gipapakaladkad nga kahoy.
Mapait man ini. Pero dili bugto, no. It's a no from the Lord. Kan Lord ang kahoy, ginhapil lang adto, nakatanggal yan, pait. Bugto, really, the Lord is so great. You know what mga bugto? Nananumdum ba ka mo nangyari ha Red Sea? Di ba? Anong nangyari ha Red Sea is, ginbuka ni Lord, ito nga dagat. Gindivide niya. Gindivide niya into two equal part. Come on. Midpoint. Gindivide niya ang dagat para maagihan. Di ba? Bugto, sa tingin niyo, isn't it a show of God's greatness? It is. Di ba? Hinuan kilala niyo nga kaya tungaon ang dagat. Waray, it is only the great God. Hiyalaan may kakayahan iton. Kaya bugto, kaya maaram kamo kung kay ano ko na siring, haaton first point niya na, that God is still great. Meaning still, wari nagbag-o, great lagyapiya. Because the God nga nagbuka han Red Sea, han tubig ha Red Sea, is the same God nga nagtanggal han pait han tubig ha Mara. He is the same great God. The great God who parted han tubig ha Red Sea is the same great God nga nagtanggalan pait han tubig ha Mara. Kaya bugto ungod talaga. God is unchanging. Magbabago ka pa, magbabago pa ang circumstance, pero He Lord never magbabago. He is still great. Pero you know what mga bugto? While it is evident that God can show us His greatness in our bitterness, let us not forget anon ginbuhat ni Moses para manabo iton. May ginbuhat ni Moses, of course. Moses threw it into the water. Usa pa, Moses cried out to the Lord. Ang greatness ni Lord bugto, hindi rin madidisplay aton kinabuhi automatically. Most of the times, may da kita counterpart. And we need to do our part. Una, you really have to cry out for God's help. Di rin labog tong maya ka, Lord, baligya ako, Lord. May sugad ako niya na. Bugto, the term is cry out. Itatangis mo, Lord, buligi ako. Itatangis mo, ito nga bulig nga kinahanglan mo, tikang kan, Lord. Man for sure, mga kabugtuan, kapag itangis mo iton, always ito may result nga gahatag Lord. Always may dahil Lord help nga gahatag mo. And you know what mga kabugtuan, most of the time, siguro di rin man materially, example, may problema ka finances, tangis ka kay, Lord, di rin pipirmahan na akong admission, di rin papati kong exam, wari pa ako nagbayad tuition, or anything that you are experiencing financially. Or medicine, for example, kailangan medicine, wari kay paralit. Sometimes, bugto, God will not respond to you through material things. But one thing is for sure, He will strengthen your faith. And that is the most amazing. Ang man talaga ito, imagine bugto, piece of wood, igahapil mo. What kind of faith is that? That faith is so great. Ano mga kabugtuan? Natuod ba ka? And you know what mga bugto? Ito nga faith na i-develop ni Lord Daimo, when you cry out to Him, you have to act that out. Kailangan ipakita mo ay mugios nga may pagtuo ka. Kaya siya itong ginhimo ni Moses. Gimpakita iya ni Lord ang kahoy, nga may gimbuhat iya ito nga kahoy. Tumuod iya nga ini nga kahoy, makakatanggalin ni pait ito nga tubig. That's why He thrown it out. Ginapil ito niya. Bugto, you have to act out. Kailangan mo i-act out, bugto. Ito, nga faith na gin-develop ni Lord Daimo, didahan time nga nag-cry out ka iya. Bugto, let us have this simple illustration. So, pwede ako mag-request duha nga person. Sino pwede? Chan-chan na. Tapos si Noel. Sige, kala niya. Ano mag-succeed?
Sige, bugto. Ik-illustrate naton ito na kuan, ito na ginwayakan naton na you have to cry out. Ngan you have to act out. Ito nga faith na ginhatag. Ito nga, duwa ito bugto. You have to cry out for God's help and you have to act out God's help. You have to really act that out. Sige, so may dako didi bugto mga kuan. Lemon. Diba? So, hayra nga duwa, didi ka chan. Didi ka kay gwapo ka. Ikaw didi ka kay mas gwapo ka. Okay. Well, umubay chan. Okay. So, hayra nga duwa, may mag represent ira. An usa, hiyaan nagka-cry out kan Lord. An usa naman, hiyaan diri nagka-cry out. So, hino ha iyo. Kung okay la iyo. Hino di diyan ungod. Sige, marama ko nagka-cry out ka mo kan Lord. Pero yan na, illustration man lang yun eh. Sige, hinon di rin nagka-cry out. Ikaw di rin ka nagka-cry out. Sige. Sige, so, pag nagka-cry out kita kan Lord, baga kita may da candy. Sige, Chan. Abang magkukuhan kami, ini na candy, Chan, kauna laanay. Kasi nagka-cry out ka kasi kan Lord, deserve mo ito. Sige, Chan, kauna laanay, Chan. Enjoy ka pagkaon, Chan, ha? I-feel. Dapat waray bitterness. Di ba yun, mahulog? Sige. So, you know what mga bugto, life naton, nakaka-experience talaga kita mga kapaitan, di ba? Sige, Chad, kaulan nila. Sige, so, yan na. Adi naman natin, tatry nato na di papakaunon nato na din ako. Kung ba, iniyan na person na di rin nagka-cry out kan Lord. Normal ito, sige niya. Sige, go, kaway ka din ako sa. Tapos itatry mo iya, i-quench mo iya mo. Oo. Tapos kikitaan natin kung ano yung ma-experience. Ano, okay? May listo pa. Sige la, tol na, liso. Sige, i-feel la. Yung ano feeling mo, ano? Maaslom? Maaslom. Ano yan ang... Mati katurog na iya. You know what mga kabugtuan? Sugat at realidad at aton kinabuhi. Kapag talaga kita, may mga kapaitan nga natong kinabuhi, tapos di kita nagka-cry out kan Lord, mapait talaga ito. Maaslom. Maaslom. Malay man maaslom, ano? Nagiging maaslom ka. Sugat ito at mga nawong bugto. Sugat ito at mga nawong ito na di kita na-drawing, at mga postur. Habang nagsisering ako dito, may data ko nakita, nasa glote ako. Tapon-tapon na yun. So, ganito aton mga maginawang. Kaya bugto, ito sa nga tao, makatapuan mo nga niya may malayan niya ginaabat. Diba? Ano di mo na-drawing mo nawong? Diba? So, ganito, bakit mo repeto nag-cry out kan Lord? Yan na naman bugto, i-try naman nato na di, yan na may kuha, nag-cry out. Chon, successful, oh. Bakit mag-fail? Chad. Chad, i-try daw ya, Chad. Mabus na candy? Ano di mo na-feel, Chad? Naasluman ka? Oo, pero wala reaction. Wala reaction. So, you know what, bugto? Suwaritot nangyayari aton. Kapag nagka-cry out ka nga ni kan Lord and you act out. Ang pagkaon ni bugto, it is acting out. Kumbaga bugto, when you cry out for God's help, ang ginhatag ni Lord na imo nga help, ama to nga candy. Ngan, kailangan i-act out mo ito. Kailangan mag-try ka. Dari pwede nga tubtub ka lang candy. Di ba? Ngan, kapag i-act out mo ito bugto nga help ni Lord, mas di mo ma-appreciate ngan marirealize gaano ka-great an impact ito nga candy. Ito nga ginhatag ni Lord nga help ha imo. Same gap ito aton kinabuhi. When you act out ito nga help ni Lord nga ginhatag niya mo, di da ka ma-amaze, di da mo marirealize sila, kag-great man ang power ini. Amen? So thank you iyo Chan, thank you. Well. Bugto made no effect. Didahan may candy na. Man, asya aton need aton makinabuhi. Actually gin-try ko talaga. Dire talaga yung maaslum. Actually, gin-try ko ano ba, yung pagkadto maasluman. Lord, magpapalya daw ako yun eh. Gin-try ko kanina. Actually, dire kita pwede kay acidic ini. So, gin-try ko talaga kanina with all of my heart. And I praise the Lord. Dire man na-trigger ng acidity yan. Gin-try ko, i-try niyo bugto kung gusto niyo ma-amaze.
Kung gusto niyo ma-realize ang greatness and candy. You know what, mga kabugtuhan, na kita, balik na kita. Damo chika. Thank you, Chad. Thank you, Well. You know, crying out to God in our bitter situations, bugto, is very important. When we cry out to God, God strengthens our faith. Ngan, ito help ni Lord. This is how God helps us. It's our faith. Ang candy kanina was like your faith. It was like faith na ginahatag ni Lord na imo. Di dahan nag-cry out ka iya. Ito nga faith bugto, you have to act that out. You have to live out. Ito nga help na ginahatag ni Lord na imo. Ngan, when you are not really sure kung mag-work ito or not, kailangan mo lagi magpadayon. Because Moses, for sure, he was not sure. Di ba? Pero ito nga faith, ginhi mo lagyap niya. Kahoy, good light ito. Kaya niya makakatanggal pait. Di ba? Pero ginhi mo lagyap ito ni Moses. Bugto, you still to act that out. Because kung diri, you will never realize how great the power han candy. You will never realize how great the power han paghapil ang kahoy. You will never realize how great ang power han faith as a help na ginhatag ni Lord haimo. Kaya bugto, cry out for God's help and act out that God's help. Duha ito nato na mabuhaton. And that's the time when you will realize that the Lord is still great. Kaga-great lagyap niya nga Ginoo. Bugto, it is so balanced. Kasi may counterpart kita. And that's life. Diri permi tatagan kala, diri permi pagbibinibihon kala, diri permi ikaw la permi ang center of attraction, ikaw la permi aatamanon. Bugto, kiwa-kiwag yap. Because that's life. Di ba? May hihimuon ka. May hihimuon kita. In order for us to experience God's greatness. Amen. Amen ba, bugto? Amen. So again, bugto, when you are on a changing circumstance, una, remember that God is still great. And ikadua, bugto, remember that God is still faithful. He is still the faithful God. Gin-promise ni Lord na ira. Nasa rin ni Lord nga, I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians. That is the Lord's faithfulness. You know, bugto, the Lord was reassuring them. Hini nga aton passage. Nga, diri ko ipapa-experience iyo ini. He was reassuring them, hini nga passage an iya, faithfulness. Through His promise nga iya ginhatag. Pero bugto, let's realize again that before that, there is something that God wants them to do first. And again, that is their counterpart. That is our counterpart. Para naton ma-experience ang faithfulness ni Lord, may hihimuon kita bugto. Una, you have to listen carefully to the voice of the Lord. Listen carefully to the voice of the Lord. Bugto, I want to emphasize ang word nga, voice of the Lord. Kasi you know what, bugto, din niya kalibutan, dadamot voices. Pwede magkamay da boses sa imo kinabuhi, an imo kag-anak, an imo sangkay. Di ba? Mag-a-advise sa imo. Himuwa ini, okay man leto himuon. Sige, pagsugad ikaw ini, waray ito di damali. Pero you know what, bugto? It is very important to note kung kanay boses ang papamatian naton. Kung nasa ring Lord, it must be the voice of the Lord. Bugto karuyag ni Lord, haiya kita boses na mamati. And that is the safest way to do. Ngan bugto another thing, nasa ring iya, to do what is right in His sight. Ba? Di niya kalibutan bugto, igi-emphasize ko otro, ang word nga, His sight. Kasi di niya kalibutan bugto, damo din ni,
ang na-appear nga tama. But it is always important to consider, tama ito, hamatanino. Kasi pwede tama ito, hamatahan influencer. Diba? Tama ito, hamatahan imusangkay or ibang nga tao. But it's very important nga tama hamatan ni Lord. That should be our standard. Asya ito nasa ni Lord, oh. Before them, standard. Standard ito ya. Hatong kinabuhi bugto, our standard must always be the Lord. Hiya aton pamatian, hiya aton kitaan, hiya aton sundon. Hanaton mga himuon. You know what mga bugto, kung mapapansin naton, ang aton first point kanina, nagbalik ko la. Ang aton first point kanina, the Lord showed him. Ba? Hey Lord, may gimpakita. Gimpakita. Haera. Nganya na naman, gusto naman ni Lord aton mamati. Ngan gusto naman ni Lord aton maggiwa kung ano nakaka-please. Haiya. Nare-realize ba niyo mga bugto? Nga hey Lord, gusto niya, tanan naton nga senses. Ginahatag naton na iya. Di ba? Tanan na senses. Di rin ni Lord gusto nga, nakikitaan mo la iya. Di rin ni Lord gusto na mamati ka la. Gusto niya, nakikitaan mo iya, na mamati ka iya, ngayon bubuhat mo mga butang para iya. And this is true, bugto. Because maaram ka mo mga kabugtuan, in reality, only when we sense God in what we do, that what we do makes sense. Only when we sense God, meaning tanan-tanan ginihimo, involved per me, Lord. Tanan-tanan ginihimo, para kan Lord. That what we do makes sense. Ungod man talaga bugto, di ba? Kung mapapansin natin, anything na ginihimo natin din niya kalibutan, basta diri para kan Lord, dani nakakapagod la. Basta diri involved, Lord, perdido, pagod, parong, di ba? Boringot. Tanan-tanan na lang nangyayari ng kalainan. Pero when you do that for the Lord, when all your senses, bugto, ginahatag mo kan Lord, that's the time na ito nga ginihimo mo, nagkakamay adahiya sense. I want to give you this simple illustration. Baga-baga man ito bugtit nakaon kita. Di ba bugto pag nakaon kita? May adala nga ni usa nga sense naton nga diri functioning, digid kita nag-enjoy. Example, wari ka pananam. Ugad nahamot mo pero bagat sayang dik nakakananam, bake mac pa man. Diba? Diba malain? Or sigunta, may pananam ka pero wari ka panhamot. Okay? Maaram ka lang yan na matamis. Pero di mo yun na-appreciate kay, ano lang baho ni niya. Diba pwede man matamis pero what if mabaho nga yan, di ba? Matamis siya pero makanal-kanal. So, di ba? Di mo may enjoy talaga. Or sigunta, wari ka sense of touch. Sigunta mo baba manhid. Naka-anesthesia. Di ba? Nahahamot mo, nananaman mo, pero di rin mo na-feel ang texture. Kung mayo mo, kung matigpa. Kaya manhidan yung baba, may enjoy mo kaya maging kakaon? Diri. The same is true aton mga kinabuhi bugto. Diri mo ma-enjoy ang faithfulness ni Lord kapag may kulang nga sense nga diri ginahatag kan Lord. Kaya that's why bugto, Hey Lord, para ma-experience natin ang faithfulness niya, you have to give all your senses to the Lord. Hiyalai mo audience. Hiyalai mo papamatian. Ngan, hihimuon mo ang mga bagay para lahaiya. Tanan mo na senses kung gusto mo mag-enjoy ang faithfulness. You know what mga bugto? Kung babalik ko natin story, Red Sea. Di ba? Ginbuka ni Lord ang dagat. Tapos tumabok ini nga mga Israelites. You know what pagtabok ni bugto? Para akon. It was a scenario of God's faithfulness. Kasi faithful ni Lord nga patabukon nira. Di ba kalalaba ito tinabok nira? Pwede man ni Lord sumering nga, anay, adhiya siya ni nagre-reniklam mo kakulop. Di ba? Pwede niya pantanggalon. Pero you know what mga bugto? God's love was so faithful. Grabe niya faithfulness. Gimpatabok niya successfully. Ito nga mga
Israelites. Ngan maram ka mo bugto, kung kay ano naton nasiring, kung ano ko nasiring aton second point, that God is still faithful. Still, faithful lagyapiya. Because the faithful God that made the Israelites cross the Red Sea was the same faithful God who leaves these Israelites a promise that He will not make them suffer any of the diseases He sent of the Egyptians. He is the same faithful God nga nagpatabok ka ira itong Red Sea. The same faithful God nga naghataga ira han promise that they will not suffer like the Egyptians. Kaya again bugto, ungod talaga. God is unchanging. Diri nagbabago hey Lord. Amen? Amen. And last point natin mga kabugtuan, always remember that God is still victorious. Madinaugon lagi hapan imo Ginoo. Kung naada kaya na imo kapaitan, hinumduma nga ang Ginoo nga imo nagin man ang Ginoo nga nagbulig ayo para maging madinaugon kahadto is the same God nga bubuligan kaya na para maging madinaugon kaya na haimo circumstance. So, you know what mga bugto? Basahon naton an last nga verse. They camped there beside the water. Diba? An era travel, they traveled so they traveled mga kabugtuan from the desert of Shur kumadto hira ha Mara tas yan na aadin hira Elim. So after nila encounter dito ha Mara, God allowed them to experience to be in the land of Elim. Yan, you know what mga bugtuan ano ninit iya symbolism? It means na after han place of bitterness, which is the Mara, ginlid hira ni Lord ha place of victories. Because the land of Elim is a land nga karadamo. Oasis of Elim. Amin ang land nga, aadi ang iranid. Aadi kung ano-an waray dito Hamara. Nasang dito, they found 12 springs. Karadamo, di ba? And 70 palm trees. Bugto, same straw aton mga kinabuhi. The bitter water, bugto, Hamara, is just temporary experience. It was just a temporary experience. Ngan the same ito aton mga kinabuhi, bugto. Ito nga yung family problem, it will only be temporary. Ito nga imo sickness, bugto, it will get held already. Bugto, your financial problem will not last very long. Bugto, your problem will end very soon. Temporary lang ito, bugto. Kaya bugto, today, if you feel like you are still in the land of Mara, ada ka lagya pakapaitan, the land of bitterness, bugto padayon la. Padayon la ikaw. Please trust that one day, God will let you arrive at the land of Elim. Makadto ka Elim, bugto. And you know what, bugto? Elim mo ba? Kung ano ang gagawin ni Lord doon. Bugto, the Lord will let you experience victories there. And I hope and I pray, bugto, sana Elim mo yun. Singadan mo sa bugto, sana Elim mo yun. Ngayon, Elim ko na. You know what, bugto? Always remember that everything will only be temporary. Kaya bugto, ayaw la pagreklamo. Kung astaya na, wala ka lagyap trabaho. Remember, bugto, nga ini nga mga Israelites, they come beside the water. Bugto, han time nga wala hira tubig for 3 days. Need nira tubig. Nagpadayon nira.
Nga naira pagpadayon, ginalaw ni Lord ang senaryo nga mangyari ira. Nga ito nga ira need, sapit na lanira. Sanglit ikaw bugto, kung waray kaya na trabaho, ayun ni pagreklamo kan Lord, pagpadayon la, pag-apply la. Kasi I'm sure, one day, tatagan ka ni Lord trabaho. Nga nito nga trabaho, bugto, hasta tim pagkaturog, sapit mo ito. Di mo mga lesson plan, mga charikan, sapit talaga, literal, ungod talaga ini. Ungod talaga ini. Dahil mo nagpipre niya ako trabaho yan na, tikaturog na lang ako, takigdaan, may mga papel pa. Mga charikan. Bahay bugto, ikaw nalat magreklamo, Lord, diri ko nakaroya gini nga trabaho. Kaya bugto yan, ang awaray ka pa, ayula ni pagreklamo. Banging kapag tagan ka na ni Lord, magreklamo ka, tungod yan, pagiging overwhelmed ng trabahoon. Napaisip ka lang, Lord, magpipray ba ako trabaho? Pag-pray lang yan, bugto, para makag-live ka mo life. Bugto, when the Israelites crossed the Red Sea, ka-amazing bugto. Because really the Lord made them victorious over han mga Egyptians. Tulong ginhimo ni Lord. Gimbukan niya, gimpatabok niya, ang pagtabok ang mga Israelites, ginbalik niya ang dagat. Ang pagbalik ang dagat, nagkalulumos ang mga Egyptians. And that is a signal, a symbol of victory. Lumos niya ang mga kontra. Kaya bugto ito ng mga kontra yan yung kinabuhi. Lulumson ito ni Lord. Mga kontra. Yak nito nga kontra. Lumus ka niyan. Okay. Lord, thank you paglumos sa era. Praise God, di ba? Hoy, di rito tao, ha? May naisip niyo tao, pati malulumos si Kuan. Ala, tigdal, ha? Tigdal namin nagkalulumos, di kat balugan. Okay. Balita bugto. Maaram ba ka mo kung kay ano nasiring ko that God is still victorious? Because you know what, bugto? The victorious God who has given the Israelites the victory over the Egyptian was the same victorious God who was able to take away the bitterness of the water in Mara. Diba? And even provide them springs. Ano to? Man, springs and palm trees. Kaya bugto, if their problem is no water, bugto, God can give them springs. Diri la usang nature spring. Springs talaga. Dadamo nga springs. Bis kang karon nila maglunod. Ala, im na to dida karos kabulan. Mauubos. Bugto, asyatot kaya ni Lord himo na aton. Diba? Sangat ayaw gud natin Lord paglimitahi. Lord, tagig tubig, diri na tubig hatag yung tatagang ka Lord dagat. Ang ato dito dagat. Hatag ni Lord ito yung mapatabukong kadarawoy dako. Oh, adi na yung ginaaro. Bugto, sugad ito Lord kadako. Amen? Sugad ito Lord kadako. God is a victorious God over any problem. Waray problema nga diri ni Lord kaya. Nga na din na bugto. Actually, bugto, na-realize ko kagabi, in yung passage was just a wrap-up of my bitter week. Na-realize ko na akong si Mana kabibitter niya, Doro. I started my week last week, Monday. Kahappy ko, Doro. Because I was able to walk up 5 o'clock in the morning. I was able to spend time with the Lord. Ngan ka-happy ko kay, knowing nga magpipreach ako Sunday, ay Lord, salamat, may passage na ako. Hamon ng mga preachers, mga kabugtuan, ang siya tatamjoy. Kaya makabiling na nga ni kami passage, bagat karo kampante na kami ito, pag magpipreach kami. Kasi, meaning, di rin na kayo mamimiling, di ba? And, nakag-journal ako 5, tapos by 5:30 or 5:45, nakag-jog na ako. So, ka-happy ko itong adlaw kay, Lord, thank you, I started my day with you. And akong pagod na journal is, pwede ko i-preach Sunday. And you know what, mga kabugtuan? Ito nga very happy circumstance, it changed day by day. Pagka Monday, una ko nga na-face na problem is financial crisis. May something nga nangyari hamon family nga. I need to provide monetary. Within 2 weeks, kailangan ko magkamay da 8,000. Ngan, dirihiya napapanahon na ako niya nabugto kay
as a breadwinner, gidaan mo na akong gingagastuhan na balay. Ngan, yan na, himama, last week, may dalawa tayo maintenance kay na-found out tayo check-up na ano iya liver, may da mga baras-baras. Ngan, maupay na la. Nga diri pa for operation. Thankful na lalot ako kan Lord. At least, maupay na nagpa-check up kami, biskan waray himama ginaabat. Thankful talaga ako nga ginko-convict ako ni Lord. Kaya na-found out na iya kidney may mga baras-baras. Ngan, pwede pa hiya ma-medicate. So, kagagasto niya kay adlaw-adlaw, mapalit ako bulong. Diri pwede na diri. So, wala ini ha budget. Diba? So, ito pala nga Monday bugto, may nangyari nga ibalaliwat, diri at tuya. Ang kailangan ko mag-provide mga around 8K. Hindi kayo ni mamimili. Tricycle lang ako kada gabi. As in bugto. Naging usa ko na itong ahon-ahon-naon talaga. So, siyempre nagtatrabaho pa ako. Habang nag-work, diri natatanggal akon. Because ito nga problem, nagkamay ng mga family quarrels. So, dagdag stress siya akon kay nai-involve ako. May mga words ako nga nababatian, nga bagan something nga na akong decision, mali. So, nakakadagdag talaga yan stress sa akon. May mga times sa ito nga, diri ko na nakakayan unwait ba. May mga times nga, na kukuhaan ko na ti mama, bagan nakakag-voice out na lawat ako. Kay, usually, diri talaga ako mahilig mag-voice out balay. So, naka-voice out na lahat ako nga, kaya anong sugad din kaya anong sugad dito. Bagan, diri ko na nako-contain ng stress sa akon. And, another thing, karadamong kagulanan na eskwelahan. Kasi, yan, next week, buwas, foundation day namon. 1 week, anniversary at summer college. Hini nga mga weeks sa radamong preparation. I was the in charge and field demo. Nga nito nga field demo after work, kailangan ko bantayan ng mga estudyante. So, goal ka na work, nagdiniscuss ka whole day, kama mo klase, babantayan mo mga estudyante ka, nagpa-practice sa park. Dito ka na naman, manigab, ikaw pa ito. Diba? Bakit grabing kagulanan talaga. Tapos, I also had my classes, my long quiz on Wednesday. Grabing mga kagulanan. Ngan, so happened nga I was also the one in charge and amon candidate han Mr. and Miss. So on Thursday night, kuan nira, talent night. So kailangan na adtuak kay kung may mga guti-guti na kailangan, ba direct pwede mawara. Tapos pagka Friday, coronation night. So ito na mga nights, gabi na talaga na uli. Nganan malala pa bugto. Wednesday pala, nagkasakit na ako. Nagkaubo ako. Hasta yan actually, medyo guti na gadla. Nagkaubo, nagkasipon. Yan, ginhirantan ako tikang Wednesday nga the Friday. So ito nga mga nights nga ato ako summer college para ito nga kanang talent night and coronation night. Ang naging bubuhat na tumarla ako. Bayo po sige laban ini. Kaya kailangan ato okay kung may mga guti-guti na need akong tatawagon. Mandiri pwede umabsent kay damon mga herimon. Nga na-realize ko yan ang bugto nga, grabe ito na week. That was so bitter. It started very good and it suddenly changed. The circumstance suddenly changed. Pero you know what mga kabugtuan? Anakon talaga challenge nga ungod is kung may tatawid ko ba yun nga preaching ko yan ng Sunday. Kasi bugto, kung kami nga mga nagbe-preach, usa nga challenge namon is ang pag-prepare. Ngan, kung suga dito nananabuin mo ito nga week, nagkasakit ka, di ka maaram kung until Sunday, okay ka pa. Di ba? So mag-iisip ka, Lord, maupay na ba ako until Sunday? Ikaduwa, makaarawo dito pag magkuan, di ba? Makig-swap and all. I don't know. Dali makarawod, labi na kung bari ka man good mabugat na rason. Di ba? Tapos suga dito nangyayari imo high schoolahan, tapos sugad pa ito yung family, nag-una-una ka pa, di ka mamiling kwarta, para ito nga mga emergencies. Kakukuri as in bugto kakukuri. Kakukuri talaga. Pagka Saturday, pag-uli ko kasi yan Friday, yan coronation night, siguro mga 1:30 or 2. At 1:30, prepared na ako, tapos kumaturog. Warik mga ngaturog. Di ko mamu kung kaya nag-chat ako dati silin. Silin, dik nangangaturog. Gusto ko na kumaturog, eh mag-aaram pa ako, boss. Dik nangangaturog talaga. Nangaturog ako siguro mga 2:30 na. Ngan pag mata ko Sabado, kasasakit akong ulo kakulop. Nagmata ako mga 9, around 9. Kasasakit dura akong ulo. Gusto ko pa kumaturog, pero waray pa ako preaching. Akong pala may ada is ama to. Kanina nga surat. Mga draft pala to. Nasa ako, Lord, paano na yun eh? Pero you know what, mga kabugtuan? Ungod talaga.
my situation might have changed. But God didn't. Lord talaga wariya nag-change. He is the same great, faithful, and victorious God nga may ada ako. Ang sitwasyon lang nag-iba. You know what, Bugto? Kakulop was the only day nga magpe-prepare ako. Na I start preparing at 10 a.m. Ang akong tanan nga ginaabot is kakakalma ko la. Dahil lang akong maarong kung kay ano, pero salamat ka, Lord. Naging pakalma ako niya. Kasi usually, Bugto, kapag one day na natin preparation, malilisan ka na ito, magpipreach ka, one day preparation. Makalilisan ka na ito, pamili ka ng mga points and all. Pero I was so thankful, Bugto. Nga kakakalma la. Gin-develop ni Lord ako ng faith nga. Okay, anak, kalma la. Masakit ang ulo. Gini-impress ni Lord ako na makakaya mo ini. Ngan, haungod la, Bugto. Ito nga faith, ito nga pagiging kalma ni Lord na ginhatag ni Lord ako. Na-act out ko pa ito. Didn't gabi. Because, believe it or not, didn't gabi. Gin-unwind pa ako ni Lord. Mga around 6 p.m., nakapamerkado pa ako. Palit pa ako ng mga bugas. Diba, knowing nga, guti na lang, may time constraints na, so kailan focus ka na. Pero I don't know, ginkukuhan talaga ako ni Lord kakulop nga after mga like 5:30, pahuwaya na ikaw. Kuha na yung sugadin eh. Pero at that time, ada pala ako bugto ha exposition. Waray pa ako din akong mga points as in diri pa tapos. And I thank the Lord nga, naaabat ko yung Lord, nga nakada talaga ya. He is really never changing. Na-amaze ako sobra kan Lord. Nga may mga sugad pa ito nga nangyari despite of the time constraint. Ganyan na bugto. Yan na, that we are able to hear this message. I want you to know that this is a proof that in our changing circumstances, God remains unchanging. Biskan daw mangyari ay imo bugto, dira ti Lord natitinag. He will remain the same great God. He will remain the same faithful God. He will remain the same victorious God. That's why we are victorious today with this message. Di ba? Nababatianin ni natin yan na grabe ka amazing ni Lord. Sobra talaga niya kaga-great niya. Bugto, one thing I learned from my last week's experience is this one. Asya din ako na-learn, Bugto. Anything we do for God is anything we do for good. Permi natin tigamnan nga, kapag usa na bagay, ginihimo ito nimo para kan Lord, may maupay ito permi nga resulta. Always ito may maupay nga resulta. Despite an life's bitterness, Bugto, continue to do the things for the Lord. Biskan dadamang problema, padayon la Bugto, himuha lagi pan mga bagay, mga butang para kan Lord. Because anything naging bubuhat mo para kan Lord, para kan God, para kan Lord, is anything naging bubuhat mo para kaupayan. Tanan naging bubuhat naton kan Lord, dirito para kalainan. Para ito tanan, hakaupayan. Bugto, our God is an unchanging God in our changing circumstance. Kaya Bugto, in your changing circumstance, always remember, ano to? That our God is still great, He is still faithful, and He is still victorious. Amen? Let's all stand mga kabugtuan.